aha murabona bavuga ngo inkotanyi twaragwanya mu Burundi, twaragwanye n'inkotanyi. Je twaragwa imbere yuko baje Kongo twagwaniye haje imuruta twagwanye indwi yose bangana ikiga nibo baciye baje Kongo baje ukihajya igihangerega mu kuji Kongo hajya baciye hariya mu Rwanda baje ukihajya igihanga twagwanye indwi yose. Uburuhiro baravuga bati urumva boyo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yanditse tubone kugenda. Uburuhiro bagiye badusigaho ni Kongo mbere tuca turajayo kugira duhungure impunzi zacu, turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye benshi. Vyerekana Imana ingene ikora. Hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise by'ubugwanyi nta kurwana baturusha kabisa nakakora henda nawe noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe barahafashe hajya baratuzi turazinanye. Benshi bati ingunguru iri mu busa niyivuga cyane. Iyo ni imvugo ikomeza kugenda ikoreshwa. Mutega amatwi muze mwumve neza noneho nibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame nawe atangaza. Nyamuneka mu by'ukuri aba bagabo bashobora kuba baziranye. Mu nyumvire bashimira kubera ko babonye ko kugira u Rwanda nabi bitoroshye. Wenda nibamara kuruhuka nyuma y'imyaka 5 bazongera bagerageze, ariko bizaba nko kwa kundi cyangwa birusheho kuba bibi kubashoje intambara ku Rwanda. Nibyo RDF mbere na mbere ishinzwe ingabo z'igihugu, abashinzwe umutekano. Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Ngira ngo nkuko mutangiye mubona iyo documentary hagati y'abakuru babiri b'igihugu, yaba Perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Perezida w'igihugu cy'u Rwanda, mu by'ukuri ibintu bishobora kuba bitoroshye habe na gatoya. Mu ngingo turi gukomeza kugenda tugarukaho rero nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi amaze iminsi ari mu bihe bidasanzwe. Benshi bagaragaza yuko yaba ari uburwayi yatewe no kuba yarahumanyijwe na bamwe mu bayobozi bafatanyije kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ubu rero amakuru aravuga yuko mu ibanga rikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu byamujyanye mu gihugu cya Dubai harimo no kujya gukurikirana ku bibazo bijyanye n'uburwayi bwiwe. Turaza kugenda tubabwira amakuru azindutse ku kijyanye n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Tuza kugenda tureba nanone mu gisirikare cy'u Burundi naho nkuko bisanzwe ku munsi w'ejo twari twabagejeho ingingo zitandukanye zirimo ibyatangajwe na Reverien Ndikuriyo. Mu by'ukuri ariko nanone tugaruka ku ibaruwa ikomeye cyane General Prime Niyongabo yandikiye ingabo z'igisirikare cy'u Burundi, yaba abari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abari ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ubu hadutse intambara ikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Bamwe baravuga bati ntago turi butange passport zacu, abandi bamaze kuzidepoza. Ibi rero bigaragaza yuko mu by'ukuri benshi mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi bafite umugambi ukomeye cyane wo gutoroka igisirikare cy'u Burundi, ndetse nabyo byahise bituma Etat Major y'igihugu cy'u Burundi ifata icyemezo cyo kubambura amapasiporo. Turaza kugenda tureba ibizindutse byandikwa cyangwa se itangazo rikomeye cyane risohowe n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD binyuze ku rukuta rwabo rwa X. Bafite ibyo baje kugenda batangaje umunsi hazaberaho inama ikomeye cyane yo gutangazaho ugomba kuzaba kandida perezida mu matora ateganyijwe umwaka utaha, umwaka w'2027. Ariko nanone ntago mu by'ukuri bari banzura ngo ninde ugomba kuzabaserukira, mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi zisaha ari we Perezida Evariste Ndayishimiye atakiri mu bahabwa amahirwe yo kongera guhabwa icyizere cyo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Tuza gukubitira muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi, tubabwire umwuka uburyo uhagaze, turebe amakuru y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi by'umwihariko abw'iki gihugu cy'u Burundi bavuga bati iki cyari cyo gihe gikomeye cyane cy'abashaka gukora kudeta kugira ngo bafatirane umukuru w'igihugu cy'u Burundi akiri mu gihugu cya Dubai. Ariko nanone benshi bagakubitira agatoki ku kandi bavuga bati umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakinnye diplomasi ikomeye cyane muri iyi minsi, aho yongeye kwigarurira imitima ya benshi ndetse akongera kwigarurira umubano wa Reverien Ndikuriyo. Bigaragara yuko yari amaze kugenda agumuka. Ubu rero bivuze ngo ni nko kurindisha igisambo. Niba Perezida Evariste Ndayishimiye yarafashe icyemezo akongera kugira umugumyamabanga mukuru cyangwa se
umugaba mukuru uyoboye CNDD-FDD, reka nkoresha iryo jambo cyangwa mvuge chief coordinator wa CNDD-FDD ariwe Reverien Ndikuriyo. Izi saha rero bikaba byamaze kugenda bigaragaza yuko ari we mu by'ukuri urongoye uyu mugambwe, bivuze yuko pressure ikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendaga agira mu by'ukuri isa naho yamaze kugenda igabanuka, kubera yuko mu gihe Reverien Ndikuriyo yarakomeje gahunda ye yo kugaragara yuko yopoza bimwe mu bitekerezo bikomeye cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagendaga afata, ni nako umwuka wo kugaragaza yuko kutavuga rumwe n'ubutegetsi wagendaga wiyongera. Muranabizi neza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratangiye kujya ashinza uyu mugabo Reverien Ndikuriyo ibikorwa birimo igiturire cyangwa se ruswa, ariko nanone igikomeye cyane yagendaga amushinza byari kugenda hagaragara gukorana kwa Reverien Ndikuriyo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo umugabo uri mu buhungiro ariwe mu by'ukuri General Niyombare, no gukorana na Red Tabara. Ariko bizi saha kuba yarongeye kugarurwa icyizere cyo kugaruka mu badede, ndetse akaba n'umuyobozi w'iri shyaka rya CNDD-FDD. Ibi ni ibigaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye yaba akomeje kugenda akina diplomasi ikomeye cyane, ariko nanone akavuga yuko mu by'ukuri yaba ari amezi asigaje kugira ngo akomeze ayobore iki gihugu cy'u Burundi, kuko mu mboni z'abadede, mu mbona kazoza z'abadede, ntago Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri agaragaramo. Nibyo rero turaza kugaruka ku ngingo nyinshi, ubwo turakubitirana none mu burasirazuba bwa Kongo, tubabwira uburyo bizindutse mu ntambara ikomeye cyane inyeshyamba za M23 zizindutse ziraswaho ibisasu bikomeye cyane n'ingabo z'u Burundi. Ariko nanone tuze kugenda tureba amakuru ajyanye n'impunzi z'abakongomani zirara ku butaka bw'igihugu cya Kongo, zimaze iminsi zisaba yuko zarekurwa zigataha, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akanga kubarekura kubera yuko ategereje inkunga ashobora kuba yagenda ahabwa n'ishami rishinzwe impunzi mu muryango w'abibumbye. Ibyo byose nibyo turi buze kugenda tubarambura cyangwa tubabwira, ariko namwe mukiri aho ngaho icyo mukwiye kudukorera kandi dukwiye kubona cyanyu ni subscribe, ni like, ni share. Mu by'ukuri ibi biganiro byose tugenda tubagezaho bikabageraho gatanu kuri kagenzi kako. Nibyo rero amakuru azindutse muri iki gitondo, biravuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi guhera ku munsi w'ejo yiriwe mu bitaro byitiriwe Tamim bin Hamad hano mu gihugu cya Dubai, aho bivuga yuko uburwayi bwiwe bwakomeje kugenda bukurikiranwa mu buryo bukomeye cyane, ndetse bimwe mu byo yagirizwa cyangwa mu byo ashinzwe kuba yabarwaye harimo na heart attack cyangwa se kugira ikibazo cy'umutima, nkuko bimwe mu bitangazamakuru birimo Actualité.cd byaje kubyandika, ibitangazamakuru birimo SOS Media, ibitangazamakuru kandi birimo African Intelligence byakomeje kugenda bigaruka kuri ubu burwayi, bikagaragaza yuko rero muri iyi minsi ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi byaba byariyongereye, mu gihe yakomeje kugenda agira pressure ikomeye cyane yuko CNDD-FDD cyangwa se Reverien Ndikuriyo yagira uruhare mu kuba yagira umugambi wo kuba yamukura ku butegetsi. Ikindi kandi andi makuru agakomeza kugenda agaragaza yuko yaba yararozwe. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bikagaragaza yuko hari igihe yaba yararozwe, akaba ari byo byahise bituma n'ubundi uburwayi yarasa naho afite bwarongeye kuzamuka, bukaba izi saha bwaba aribwo burwayi afite butamworoheye. Ibyo rero bikagaragaza yuko bikurikije ibyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri iyi minsi akomeje kugenda agaragaza, yaba ubwo burwayi, yaba kugerageza gushaka kuba gashoza ntambara ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse anagaragaza ubushotoranyi mu mvugo ze. Benshi banatanatinya kuvuga yuko ari ingunguru iri mu busa, kuko iyo RDF avuga arayizi, imirwanire yayo arayizi, ariko mu by'ukuri akarengaho akajya kushaka kuba impamvu yuko intambara hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi zongera kwaduka. Ibyo rero ni akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira aka karere, by'umwihariko tugaruka mu gihugu cy'u Burundi tukababwira nyamuneka ku kijyanye n'umudamu wa Perezida Evariste Ndayishimiye na Angelina Ndayishimiye. Uyu mugore nyamuneka akomeje kugenda akora amabara, muraza kugenda mumenya ibyari byo. Ishyano ryaguye mu biro by'uyu mudamu, kandi mukibaza muti ese uyu mudamu ko nta kazi ka leta
leta agira kazwi kari ofisiyeri, ubundi agira ibiro bigenze bite. Icyo nicyo turi buza kugenda tubaramburira tubabwire uburyo ibyo byose bikomeje gukurura impaka zikomeye cyane hagati yiwe na Reverien Ndikuriyo ndetse mu by'ukuri n'uyu mugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Isaha n'isaha mushobora kuza kumva ngo Reverien Ndikuriyo yagize iki, yavuye ku butegetsi. Ikindi kandi turababwira ku kijyanye n'uburwayi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, tubabwire uburyo amakuru ahagaze. Uyu mukuru w'igihugu mu by'ukuri ubuzima bwe bukomeje kugenda bujya mu kaga nyuma y'uko bivugwa y'uko yakuwe ku bitaro bya Kira Hospital, akaba yamaze kugenda ajyanwa mu bitaro bikuru bya Bujumbura, ariko nanone benshi bakavuga bati ashobora kuza guhabwa randevu yo kujya kwivuriza muri Kenya. Abandi bakavuga bati ese mu gihugu cy'u Rwanda ko ubuvuzi buteye imbere bwagiye hejuru, ubundi kubera iki ataza ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda? Ariko nyamuneka ibyo ngibyo kubibwira abarundi nyamuneka ni umugani, ariko ngira ngo mu minsi yashize nibwo nababwiye yuko abarundi n'abanyarwanda ari ababyara ari abavandimwe, ariko ukurikije politike zagiye zisimburana ndetse n'uburyo zagendaga zikora amahitamo mabi ku banyagihugu, mu by'ukuri kugeza izi saha umurundi aho yaca umunyarwanda yahacisha umuriro, ndetse aho umunyarwanda yaca n'umurundi yahacisha umuriro. Ariko nkeka yuko atari ko bimeze mu baturage, ahubwo wenda mu nzego z'ubutegetsi nazo ziduhagarariye mu by'ukuri bigaragara yuko mu by'ukuri bitanameze neza. Turaza kugenda tureba rero itangazo Red Tabara amaze kugenda ikira hagaragara igaragaza yuko nta kudeta cyangwa se nta mugambi wa kudeta yaba ifite gukorara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse inahakana 100% yuko ku mikoranire ishinzwe gukorana na mama 23. Aho turaza kugenda tureba ibyayi byo, turaza kugenda tugaruka ku bagabo nka Faustin Ndikumana, uyu mugabo ukomeje kuvugisha benshi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tugaruke ku mugabo bita Agathon Rwasa, tubabwire amakuru akomeje kugenda amuvugwaho nyuma yuko ishyaka rye rya politike ryamuhisemo nk'ugomba guhagararira iri shyaka ryiwe. Ariko nanone tuza gukubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe urugamba rwabaye muri Point Zero, aho bivuga yuko abasirikare bagera ku 100 b'abarundi baguye hano muri Point Zero. Muraza kugenda musobanukirwa impamvu bamwe mu baturage batajya bemera doctrine za CNDD FDD. Turaza kugaruka ku mateka ya CNDD FDD ndetse n'amahitamo bagiye bakora izi saha akomeje kugenda yoreka iki gihugu cy'u Burundi, ishyaka ry'abadede nyamuneka. Ariko bakavuga bati abaturage b'abarundi bamaze kumenya Kenya, baravuga bati CNDD FDD ishobora kudasenyuka yisenywa n'undi muntu uturutse ku ruhande, ariko bo ubwabo bazaryana. N'izi saha hamaze kugera haduka intambara hagati y'umugore w'umukuru w'igihugu, ndetse muranabizi neza ko mu minsi yashizo bita Pastor Denis Bucumu nkuru nziza, mama wa Keri nkuru nziza, ngira ngo murabizi intambara ze na Angelina nkuru nziza na Angelina Ndayishimiye pardon. Ibyo byose rero mu by'ukuri ni ibigaragaza yuko uku kwisubiranamo muri aba badede bitoroshye, bigakubitiraho rero uburwayi bukomeye cyane bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda butavugwaho rumwe. Benshi bavuga bati yaba ari amarozi, abandi bati ese yaba ari ibibazo by'uburwayi nk'ibisanzwe. Ibyo byose rero twebwe nibyo turi buze kugenda tubaramburira, tubabwira gatanu kuri kagenzi kako uburyo amakuru ahagaze. Nanone kandi murabizi neza yuko ibyacu na amakuru tuba tugomba kugenda tubabwira. Perezida Evariste Ndayishimiye ngira ngo amaze iminsi yizeje abaturage b'igihugu cy'u Burundi yuko agomba kubahereza umuhanda uva Gitega werekeza mu mujyi wa Bujumbura. By'umwihariko uyu muhanda ingengo y'imari izakora uyu muhanda yamaze kugenda isohoka, ariko implementation y'uyu muhanda yakomeje kugenda kuba ikibazo. Ni nayo mpamvu ngira ngo mu minsi yashize ubwo yajyaga mu nteko nshinga amategeko yagiyemo asaba abadepite kwemeza umushinga w'itegeko wo gukora uwo muhanda, ariko abadepite bamubwira yuko n'ingengo y'imari bayemeje igomba gukora uwo muhanda. Izi saha rero Minisiteri y'ibikorwa remezo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi biravuga yuko hari intambara hagati y'ubutegetsi cyangwa se hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'iyo minisiteri, kubera ingengo y'imari isohoka yo gukora igikorwa remezo runaka, ariko byagera muri minisiteri ntihabe implementation y'ibyo bikorwa remezo. Benshi bakavuga bati abadede baraseze, benshi bakavuga bati abadede barasaze, kuko ibyo byose n'ubundi bikorwa n'ishyaka riri ku butegetsi. Niryo riba rigomba gukurikirana ngo rimenye ngo ryatoye abayobozi bameze bate, cyangwa se n'abayobozi bari mu myanya ese bari ku rwego rwo kuba bakorera abaturage nk'uko bigenda bitangazwa. Ngira ngo ibyo byose nibikomeje kugenda bigaragara. Ariko nanone turaza kugenda tugaruka ku mazina akomeye cyane, turebe mu gisirikare cy'u Burundi, turebe umwiryane, intambara ikomeye cyane yamaze kugenda yaduka hagati ya Prime Niyongabo ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo ushinzwe ingabo zirwanira ku butaka. Tuza kugenda tureba ibyari byo, ariko abasirikare b'abarundi bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ibiziga byabo cyangwa se imirambo yabo yabuze uburyo itaha, kuko mama 23 mu by'ukuri aha hantu yahakoreye agatendo. Aha hantu mama 23 yarasanye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo musanzwe mubizi neza yuko tugenda tubaramburira
Amakuru rero agezwa muri uyu mugoroba aravuga yuko ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba bukomeje kugenda bujya mu kaga nyuma yuko ku munsi w'ejo yajyanywe mu bitaro bya Kira Hospital, ariko mu gitondo cya kare ngo twabahaye amakuru avuga yuko yahise akurwa muri ibyo bitaro. Harimo amahitamo avuga yuko ashobora kujyanwa mu gihugu cya Kenya, andi mahitamo akavuga yuko ashobora kujyanwa mu rugo akaba yakitabwaho n'abaganga b'inzobere mu gihe yaba ari mu rugo. Rero bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ategwa iminsi, ategwa ibikwazo bikomeye cyane nyuma yuko aciye amarenga yuko ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Mu byumve neza, ariko abagabo barimo Reverien Ndikuriyo nyuma yuko yari yamaze kugenda atangaza yuko agomba gusezera mu ishyaka rya CNDD-FDD, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akamugarura ku gahato avuga ati nyamuneka ko ubizi neza yuko kugira ngo iri shyaka turishinge twakoze revolution yabitaga yuko mu by'ukuri ngari incabwenge z'abahutu nk'uko babigaragazaga. Izi saha Reverien Ndikuriyo uragira ngo ubi impamvu yo kuba izi saha amateka azandikwa yuko ari we wagize uruhare mu gusenya abagumya banga ba CNDD-FDD? Nicyo cyagaruye Reverien Ndikuriyo ku murongo, ariko nanone bavuga yuko aje ataje ahubwo ategereje yuko igihe cy'amatora kigera akiyamamaza, yakiyamamaza nk'umukandida wigenga, yakiyamamaza CNDD-FDD amutanga nk'umukandida perezida. Ibyo byose rero ni bitegerejwe kuri uyu mugabo ukomeza kugenda aca amarenga agaragaza yuko mu by'ukuri yaba arimo aritegura kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi, cyangwa se ahawe amahirwe yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Twababwiye yuko nanone amakuru arimo aragenda avugwa by'umwihariko ubwo yatangazaga yuko bimwe mu bikorwa remezo iki gihugu cy'u Burundi kikigenderaho ndetse na bimwe mu mutungo kamere igihugu cy'u Burundi gifite byose byagiye bivumburwa ndetse binakorwa ku gihe cyabagaza. Ariko izi saha ku gihe cya Perezida Evariste Ndayishimiye amahitamo turimo turagenda tubona mu by'ukuri ntago abereye abaturage, ntago twatinya kubivuga kuko abari kutwumva mutunyomoze niba tubeshya. Ni icyo gikorwa remezo kiri ku rwego rwa mega project cyangwa se umushinga munini ku rwego rw'igihugu, atari bya bindi ngo umuhanda ku rwego rw'akarere, amashanyarazi yasanzwe yahawe abaturage, ariko ku rwego rw'akarere turavuga ku rwego rw'igihugu nk'uko wabona stade cyangwa se wabona imihanda ikonekta igihugu n'ikindi, ubwo imihanda ikora ku maboda cyangwa se n'izindi projet gucanira imihanda mininiri. Ibyo byose abadede mwe mudutega amatwi, ayo mavugurura mu by'ukuri barayakoze afatika ku buryo twahera tukavuga ati CNDD-FDD iri mu murongo wo kuba yagira ibyo ikora. Ibyo rero nibyo abadede bagiye kuzira, nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamushyigikiye bagiye kuzira. Nyamuneka bivuga yuko mu by'ukuri imvururu zishobora kuzongera kwaduka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kuko abaturage bararushye. Bigaragara yuko abayobozi benshi bagenda batanga imbwirwaruhame zitandukanye, ariko mu by'ukuri byagera ku mibereho myiza y'abaturage byo bikaba akasamutwe, abaturage b'abarundi bagakomeza kugenda abastrugglinga, ubuzima bugenda bubagora. Nyamuneka nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru. Turagaruka tubabwire andi makuru avuga yuko yaba mu ishyaka CNDD-FDD, yaba mu gisirikare cy'u Burundi, yaba mu buzima bwite bw'igihugu, ibyo byose tugerageza kugenda dufata ingingo zitandukanye kugira ngo turebe tugende tuziganiraho. I Burundi rero niho turi buhere kugira ngo turebe uburyo bihagaze nyuma yuko ku munsi w'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye atangije igikorwa gikomeye cyane cyo kugurura stade yitiriwe Intwari hariya Igitega. Nyamuneka ubu amakuru akomeje kugenda avugwa ku mukuru w'igihugu, cyangwa se muranabizi neza yuko hari haciheze iminsi hagaragajwe yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba afite uburwayi yatewe no kuba mu by'ukuri yaba yaravangiwe cyangwa se yararozwe. Ibyo byose ngira ngo nibyo mwari mumaze iminsi mukurikirana. Ubu rero amakuru avuga ku kijyanye n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nuko muri iki gitondo cya kare yongeye kugira crise ikomeye cyane yatumye yongera kugarurwa ku bitaro bikomeye cyane, ari byo bitaro bya Kira International Hospital. Ibi bitaro bikaba ari ibitaro byigenga. Ibi bitaro akaba akomeje kugenda abyivurizamo nyuma yuko kandi ibitaro bikuru bya Bujumbura nabyo byagaragaje yuko amakuru y'uburwayi bwiwe mu by'ukuri badafite aba expert bo gukomeza kugenda babikurikirana ngo bamuvure. Ubwo turaza kugenda turambura tubabwire uburyo bihagaze ndetse n'impamvu y'ibi byose, aho bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubuzima bwe buri mu kaga ndetse bishobora kuza kuba prolonge cyangwa bishobora kuza gukomeza mu gihe atakitabwaho mu buryo bukwiye. Inshuti bavandimwe, nanone kandi amakuru akavuga yuko ku munsi w'ejo ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yageraga muri stade yitiriwe Ubutwari cyangwa se Intwari, biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yahasanze Reverien Ndikuriyo yahageze kare, ariko nanone bikavugwa yuko
urugwiro aba bagabo bagaragaje mu by'ukuri rugaragaza yuko haba hari umwiryane ukomeye cyane mu ibanga rikomeye cyane hagati y'aba bagabo. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze. Reverien Ndikuriyo yaramaze iminsi atavuga rumwe n'umutambukanyi wa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko biravugwa yuko inama z'ikitaraganya zirimo zirategurwa kugira ngo hahoshwe ibyo byose bikomeje kugenda bituma ubutegetsi bw'u Burundi bujya habi. I Burundi kandi nanone muri iyi minsi biragaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ari kugenda agerageza gukora amavugurura akomeye cyane kugira ngo arebe yuko yakongera kwigarurira imitima y'abarundi bamaze kugenda bamuheba. Nyuma yuko kandi mu myaka 6 umukuru w'igihugu cy'u Burundi ageze ku butegetsi ayobora iki gihugu cy'u Burundi, niba abaturage bagaragaza yuko mu bikorwa remezo bitandukanye nta na kimwe yigeze abagezaho, biragaragara yuko Perezida Evariste Ndayishimiye arimo aragenda yizeza ibitangaza abaturage b'abarundi. Nyuma yuko ku munsi wari wabanjirije w'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye nanone yarasindagiye agerageza kugeza abaturage projet iteganyijwe muri uyu mwaka yo kubaka igisagara. Turaza kugenda babwira uburyo bihagaze ndetse ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kugenda yemerera abaturage kubakira umujyi uri ku rwego rwa 3 nyuma y'umujyi wa Gitega ndetse na Bujumbura. Ariko nanone mwabibonye ku munsi w'ejo uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye yatashye stade yitwa ubutwari cyangwa se yitiriwe Intwari, ariko nanone benshi bakavuga yuko ari agakingirizo gakomeye cyane akomeje kugenda akinga mu banyagihugu mbere yuko hategerejwe amatora ya Perezida wa Repubulika ateganyijwe mu mwaka utaha, ndetse bica amarenga yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuzongera gutanga kandidatire akaba yakiyamamaza mu ishyaka rya CNDD-FDD, nubwo abo ku ruhande rwa CNDD-FDD bagaragaza yuko mu by'ukuri Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kutazongera